Dead Games 1.3, danas igramo reći ću vam, izvinjavam se što nije me bilo dugo dana. Bio sam na moru, ja mislim nekoliko dana s kukom, pa sad ćemo da ispunim želju da igramo neku igricu. U stvari, to je to, ali subscribe-ujte se. Dugo me nije bilo, pa ću snimiti klip. Da, nisam snimio klip na moru. Nisam ponao tabletu, poravio sam, pa poslije ću snimiti video Minecraft. Ako želite, i Skyblock. Ako vam se svidio ovaj klip, lajkujte i